Khumjari ISTV News Ming Tabir Punong Putara Mokchering a Simaru Pausing. Noe Humi Chatargeba Assembly Budget Session Nasilosin Cray. Drunk a corner Fakiba Colonel as a Chaudhry Yaunumi Taret Mars Kunitoi forward judicial remand Lokabulina, Police Nona Mufazin Cray. Amasung State Government Amadi to Anton Loops in the Sinduna International Women's Day Torum Parks and Pangtok Cray. Housing Mapu Pau. How kiba Mars Tarutagi Hona Chatarkiba Assembly Budget Session Nasi Tuan Bill Madi passed of Bulunian Loisin Cray, Nasi House na passed of Kiba Bill Singadudi, Manipur Appropriation Bill number 1, listening in Itaramdoi, Manipur Appropriation Bill number 2, Manipur Municipality Ombudsman Bill Amadi Manipur Rural, Local Bodies Ombudsman Bill listening in Itaramdoni, Bill Singasing Manung the House leader Roy Basim Mr. Okrami Bobina Tuan Bill Ohum Move Tauki, Atopa Bill Aman Rural Development Panchayati Ras Minister Francis Ngazopana Move Tauki. Nasi Sathake session ki calling attention motion da opposition ki MLA L Ibomchana Home Minister ki puning sangsiladuna housing BDF sing na sangsiliba oneram hengat pa wafum pukhat ki makoi na khongjang kaya sangsin basina apan ba kaya leire BDF personnel sing lamdamas ki law and order ngak pada chauna saruk yari makoi da housing piriba oneram asi matam ga chanadre BDF personnel chatru ki mathakta dismiss tawkiba ki paulei adubu BDF personnel sing asi mayeng tabdi leite hairaduna khongjang asi loisana wafum phongdoki Deputy Chief Minister Su Oriba Home Minister Gaikham na makoi oneram si hengat na Thorang delay Adubu Kangen Hengana Nabak Kongjang Kya BDF personnel sing Satrapasi Asumba Kongtang Nate Makoi sing Asigi role Chawi Have Kangi Adubu BDF Law Matamda Inakiba Nyongi Matungina Makoi sing Asi voluntary work Tona Bawa from the Yanakibin Haiki Amarum the Tuan Tuanba Taudo Watok sing the Chenaba BDF personnel sing dismissed Obelay Jener Makudima dismissed Obudinate Makoina Tauriba Tabak Torum sing Adugi Chang Yang Action Local Bani Hawa from Su House Atamki Lupa crore kayagi draka konana fakiba PIV Defense Wingi PRO Colonel Ajay Chaudhry Yaunumi Teret Ngasilampel Patalaiba Narcotic Drugs and Psychotropic Substance ki Special Court Putokre Nuwing Matung Digi Fumaduda Lamdam Sigi Mera Paibi MAIBAM Kayasu Court ki Manak Ngaidun Laki Tawal Commando gi Team Amadi Kaksing Police ki STP Honor Singba Team Amana Makoi Teret Ningsin Ngak Senduna Court Asida Puroki Nuwing Matung Digi Midang Orang Pung Mangam Kaita Fawda Paumis Amadi Mera Paibi Sinamakoi Taret Pungai dun like Makoi Taret asi FIR ahong makada farm matung asi special court asi da puthok laga March ke tang kunitoi forward judicial custody rima lok thakibani adumakpu Kaksing police ke mai kedigi makhata na wahang pahongga da khare lairi haiduna formal arrest tawnaba court asi da haijabdagi court aso yaba piduna makoi bu fabian ke makoi Taret court ke hek police na puthok pada mera paibi MAIBAM sina Manipur drug karbar to me singlen genu ain gi matung ina sabsaba serak piu haiba kholau ke asu lauki Nasi court putokiba sigi matang the special public prosecutor RK Pratima Devina wafam kayasu ISTV News da thambaki 5 days ni judicial remand kanonda ni base formal arrest ni base date 12 go 2013 da sidai da moi amu court da wana putora kan aduga FR 26 27 28 da han phagi ba kangbu do adugi na mo koi je date 22 ba judicial custody remand bi International Women's Day Thorongasi Manipur Infum Kyada Tuan Balup Amadi Sarkar Sinduna Paksana Pangthukre Department of Social Welfare Amadi Manipur State Women's Development Corporation Limited Manipur Sinduna Kumalampaki Bal Babanda Pangthuki Thorongasi Social Welfare Minister AK Mirabai Manipur State Social Welfare Board ki Chairperson RK Nayan Suna Commissioner Letkogin Haukip Amadi Director Chitra Su Sarugyaki Thorongasi da Social Welfare Minister Mirabai na Nupanupi Thong Manar Matamda Ekoi Chaukut Lamjelda Kumang Sausin Mangangani Society Amobu Awang Watak Pukana Honabada Nupising so Wotodang Lay Hawafum Tamki. I quit Tautura Puda Nupi will be a quiggy, Tonganba, Tomdopa, Tona, Ligian Fangal, a quiggy lazy, I would say. I quiggy weaver, Katokjava, a quiggy weaver, or Nazava Mayam say. A quina, a quig because said Pidriba Makadi, a quick I don't with the shoe, Martin Tabungam Kiroeva. Aduna, I quit Masaki Barata, Kenavale with the money, Amana Tamina, Duna, I quit a Papa Samadam, a Papa Kudayama, Wibungam, nobody the Mata, Bibatavani, Adubo, Nalinga Matamdagi, Nupina, Kayuba, Tabakudimata, Yawatra, Hagadi, Nalinga Matamdagi, I quit Nupigi Todana, Adumo Kuduna. Lapsaramachu, a quay away, but Todana say, a queen and a sea, Maya, a quay, Samaza, Sinas, a Kang, we never get them, what none of what never say, a quay what they ever.
Thauramasi Numinini Chumna Pangthong Naba Manipur State Commission for Women's Sinduna Imphal West ki DC Complex Pangthok Pahokre Thauramasi the Commission ki Chairperson Dr. L. Ibetombi Social Welfare ki Commissioner Lekogen Haukip Amadi Public Prosecution ki Director Advocate NGTS Kumar Susaryaki Tharong Marilena Lekogen Haukip Nanupi Singh Masage Hak Amadi Matho Kangnaba Honasi Nupi Singh da Ahenba Sakti Pi Haidun Ain Guamu Tawak Tori the Manifonduki International Women's Day, ASIPI ke dopne, ASIPI ke dopne, ASICHANA ke dopne, ASIPI ke dopne. Udahan dia bhai. Tongan ba NGO chama hen bana punduna semba United NGO Mission Manipur na Sinduna International Women's Day ke Thoromasi Palace Compound leba lamyan basang na pangtoki Thoromasi da Women Action Development Ward ke Secretary Sobita Mangsata bamna fungtoki bida nopi gi mayuk ta sathrak leba crime sing asi thingna bo hona ba haibasi aruba thabak amani haiki Matau karamna Manipur dagi Armed Forces Special Power Act lokthokna ba sanction phiba amaga loina na lamdam asidagi drugs na chuhutna hatlagadawa samaj asida mapam khangdaba maikai dagi hauji phawda pusalakliba aidi mamal yamlaba lupa karur gi mathakta drug phaduna masak maming puthokpa ngamdana leiribasigi mayokta sui imasing asina isasing bukanna bigi damakta aduga hairiba drugs asi manipudagi mutkhinana bagi lokthokkhina bagi damakta sangjalibe imasing busu khina kai khumna jai Thauramasi All Manipur Women's Voluntary Association Sinduna Imphal Hotel da numit asig mari leinana nupi gi mayuk ta sathragliba miot minagi matang da nomgoiba seminar ma pangthoki Thauramasi the State TV Cell Lampel gi Dr. Sadhana Ningthauzamna nupi singbu tati tawoina torokpa amadi masigi maramam sung phagana bo pai sing haibasida wangangki imung manungi wa se thoga mapan thongna puthorpa matamda imung je kari khangi dage haibagi ma lo laga lei numit humni marini shurakpa matamda nupaduna hanna yengba laktrakanda ai nupana phubi bani haibase asengbase haidorakani Numinasi All Manipur nupi marupna sinduna irabot baban na supangtoki nupi da sathaba miot minai loisilu amasung constitution na piba hak sing nupi da phangalo haiba slogan galoina na pangtoki thoromasida All Manipur nupi maruki President S Sorajuni Devi yauna tongan nupi singbi kana saruk yake Tharong mari lena CPI gi Comrade Langol ibo yamana phongdoki bada auzik nupi gi mathakta tongan crime ka sathrak losi thingna na bhona bada nupi khakta da intop gi mota nupa sing su chawba thodang lei haiki ma prithibi gi missing million jangthai lakh changa gi makunsi loirine marmadina santi leitragadi lanji leiragadi awabu mayam mayok ne awabu mayam mayok na risi manungda phaidagi landa awabu nangi se masi angang am sung pi singne marmadina pi gi hosiki yoksi lakho tamda sakko tamda peace haijamane world peace haisin number 1 world peace ne World Vision Indiana Sinduna Thauramasi Kuki in the Pangtoki Thauramasi Social Welfare Minister A.K. Mirabai Health and Family Welfare gi Principal Secretary Ram Wiva World Vision gi Assistant Director Samuel Tarik Nasingba Masangnaiba Miyukiana Saruyaki Indigenous Women's Forum for Northeast India Naga Women's Union Amadi Imphal Tangkul Sanaulong Nasu Sinduna Thauramasi Dulalenda Leba Tangkul Baptist as a Pangtoki Thauramasi da Rose Mangsi Karuna Limbu Dr. Gina Sankham Resource Person na Wangangki Dr. Achan Mungleng na Gender Agenda Gaining Momentum haiba topic to Wangangki Bana Fongo Kibda nupi singda sakti pi ba haiba si human right ki saruk amani conflict zone oiba lamdam asida di nupi singak senba akanba section thorang lokor pamathok tai haiki On top of that, me come before. Have you ever seen a woman in Afghanistan without covering their head? They always cover their head. Working Women Forum Manipur na Sinduna Nilikuti Community Hall da Thoromasi Pangtoki Thoromasi da Forongi President Professor Badmani Jila Parisaki Member P Bimola Su Saruyaki Akangai Kyana Thoromasi Marilena Wangangki Thawal DC Counting Hall da Su DC Thawal T Ranjit Thawal Jila Parisat ki Adaksa T.A. Surnalata Amadi DSP Y Chandramani na Saruyatuna Thoromasi Pangtoki Palan Thoromasi Core FIPA Kon AMANA na chingba lupsing na sinduna singjamai supermarket asu pangthuki Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na su sinduna ngasi malem gi nupisingi numit thorom pangthuki thorom se President M Priyomala su saruyaki Welfare Association for Developed Manipur na sinduna nifutarak suba All India Blood Welfare Week listening ni trahom do gamari lena Ideal Blind School tagel
ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯗꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯜ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯃꯦꯛꯁꯀꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯕꯤꯔꯥꯝ ꯃꯣꯡꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ICMꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯁꯣꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯔꯤꯅ ꯏꯗꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ Supreme Court के order अमगी मतुंगिना मणिपुर थोपा फेक इनकाउंटर के तौदोक सिंह थिजनना बलाकेबा कमीशन की टीम ना मणिपुर सिक्योरिटी फोर्स न शक्ति लाना सिनबदगी थोकलेबा वाथोक सिंह हंथानबा मतेंग ओरगनि हाइना विक्टिम सिंह की काउंसिल एडवोकेट मुकुल सिंहाना फुंदोखरे वाफम सिंह असि क्वाकेथल लेबा ह्यूमन राइट्स alert ko office ta pangtok ke pawgin fuma ma ma na phongdo ki bani pawgin fuma du da HRA gi lusing ba balbu loitombam su saru ya ki mukul singar makata na lamdam se security force na makoi da piba sakti lana sinaduna mioi ke otmanai ba chatram ba du commission mioi ohum na sab team aduna tigat pa horok labani na atu matam da asum wai lak lagani set asida tholi ba miot minai hantan ba da mateng organi haike I don't believe that statement, but I forced them to keep that statement, and that statement will come and be used for you. Because in SP, and I'm sure all SPs are going to say. More than like commando amasung mapal suba some rifles punba kangbu mana nupi police yaw chathaki bathiu magi thabakta KYKL gi nupi ma yaw miyo ani more ward number manga pangal tabi ki fari hari police phangba pawda phaglo miyo adudi laisam sujit maitai chahi kuntaret apopo siam pangai waiton mamang lekai dagini atopa amaduna taurangbam purnima chahi kumanga apokpa iboyai ma kumbi khuga wangma IB rotagini hari ngasi ahing nongalamdai da jiribam bazar da dukan ahum tumna mai chakre thaudo sing asi nongalamdai pung ani rom ta da thokibani jiribam babupara da leba ADC office ki maning thangba mai kai da MPP ki lamda bhara sanba dukan ma manung da dukan ahum mai ni chakibani mai chakiba dukan sing adu hotel workshop amasung yot ki thong thongnau chanba dukan sing ni mai ulang poki thaudo adu hotel phama dukan adu degi oigani thajanari mai chakibi khoi kuidana jiribam fire service ki fire tender sing changchiluk tan mai kalobadagi chaun ama ta thoka dabadi ngak thobu ngam hoki hauzik phawge nal pak lakya ge pochai mai chakib ga haba kham ngamdri drug ki wathok mari lena ngasi haibong pokpida miyam ge oiba mifam ma pangthokre tongan baluk kya sino pangthok informasi da handak manipur da drug ki karbar asoba mioi kya yauna chenar pa sida nungnang mo phungdok pul loina mara leba mioi sing athum matam da phaduna ain go basarak pinna na ba wafum pukhana ki tungda miyam go rally amasu chatlaba matungda chief minister deputy chief minister amadi DGP ki vc mai thaki International Women's Day na lakpada pripak progressive na lamdam sigi nupi obising da ya proposal pirakli lubasigi assistant publicity and propaganda Sunil M na tharok pachirol amada kanglai par matam sangna ningkha tambalaiba ama oiram ne basi matam adugi maibel singi wakhal chawbo amadi lingze leiba lamsa sajat aduna ohelakibani mehorol dege hauna lamdam masibu ningkha tamna hona bada nupi singna soba thodang yarakli kanglai par na india gi makha ponduna mikha pon leiba ama oibasi malil yaudaba nupana pik than balamdam ama oibadagini Mikha polaba matungda aran belamida chatpa nupi kaya masulerli mikha ponduna asumak lairabdi hausi ko film asidi hena soksilakani lamdam masi laibak TV ichal se singbu kange harabide ikoi ningkha tamba hanjinduna lamdam asiga chanaba kangrol amadi punchirol semlaba matamduda oithokini haina cherol sinama khatarkli Handakta Lukerdagi Kumantem Tondon Kawin Pimsa Mahala Gondok Lamba Music Matik Chava Dandi Piu have a David and Asi Lukerda Miyangi Wakan from Chachakre Wakan from Madura Saruya Kibasina Jenaba Mu Matik Sava Cherak Pidri Fawa Akan Makonganga Junction Gani Heidi Yamda appeal to Jerry Sakata appeal to Jerry Mihapasi Yamna Atumatam the Putopidana Yamanga Angi over Hakpadandi to PV IPC Jessica Macadic Tanzari Loina Karimasi Atumatamda Utopidagadi Akataba Ekoi Asi Manipuri Organization Mayamaka Pulaga Kosam Narga Akataba Akan Konganga Ban Blocket Singba Satrapayabagi Utoputupai Miam Tanzari Masi Atumatam the Putopia appeal to Jerry Thasigi mangagi nungtilda Imphal East Commando amadi tarataruk suba Assam Rifles apunba kangbu amuna Palace Compound gi phakiba Brahmasari Mayung Kiran Sharma alias Ingochadagi fangkiba Finance Secretary Chinglel Maitegi Khuyek yawba letterhead mari adu chanaru haina pripaki publicity officer Sanju Oinamna
फोंदोरक्ली चेरोल अमदा यावलुकी माइखुम उपा मसागी ओइजबथिबा मियोइसुना लनाई मियोइ फार्म अमदि डिपार्टमेंट सिंग डिमांड लेटर सिंग अदु पिसिन्दुना सेल गी तेंबांग लबो लाकबदि पिबिगनु खुदक्ता लुप्त पाउ पिबि हारि बीडीए पर्सनल सिंग थागे टोलप हेंगल लो हाबे दाबि दंगसी बीडीए पर्सनल सिंगना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी द मेमोरेंडम पिसिनबा लाकबदा पुलिस न थिंगद चंगन खिद्रे थवाल अमदि बिष्णुपुर रोमदगी लाकबा बीडीए पर्सनल सिंगना इम्फाल पुनसिलगा सीएम बंगलो तमना संगसिलपता पुलिस की कांगबुन थिंगबद नतना कैसांपाट फावब तकथोकी पर्सनल सिंग अदु पुलिस मफमदुदा वेरिफिकेशन चटकी पेनरबा बीडीए पर्सनल अमना ISTV न्यूज द वाफुं कया फोंदरखी मरी ड्यूटी तौरगा लिसिंग अहुमगा फंगबसिदे कोई याम वारेबा हिंगबदा नमदरे ताम अहुमलक सरकार पारगलबा ओइबु विलन सिंगबा गवर्नमेंट असिना असेंबली सेशन दा डिफिसिट बजेट पुथोकपा लाइबक थिबनी हाइना बीजेपी की प्रेसिडेंट ये सावना पार्टी से ऑफिस दा पांगथोक पावगी मिफम दा फोंदोक्रे अतै लुसिंगबा कया यावना पांगथोकिबा पावगी मिफम अदुदा चावबना सरकार असि सेंजा सुमजाना हारबा सरकार अमा ओइरे हंदक बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस दा मणिपुर की इशू कया पुखतुना पार्लियामेंट दा पुखननबा तक्सिलुरे फोंदोखी असिगुम्बा याम मरुओइबा इसिंग असि थक्तरदि नोवा हिंबा ngамदबा मई लादबा खरबु खाम ngame सोरो फतबा की दाखल चपया इसिंग थक्तरदि को खाम ngamdra इसिंग मरमदा मसि हाउस द खानगिब्रा मसि असेंबली द लेबो ओपोजिशन ने क्वेश्चन हंगिब्रा मचा क्वेश्चन अमनी हंगगा मिनी फादना अयुक्त पुंगमा पिबदा मिनी तरा का क्वेश्चन अवार्ड वरगा लोइसंगिरो हंगतबनिना अदुम तोकताबने अदोरी एमएलए सिंगियो काइनो मोइ ड्यूटी नोइ मिगे था फमी अनि फमी नमि यामरो था मखाय नमि निफु मंगानी लोना फमनरी नि ngasi मणिपुर गिना नमि हुमनि फमबदु बाबा वा मा थाबक लेतदना क्वेश्चन अवार्ड पुंगमा पिबदा मिनित्रा मा तोरन लोइगिबसे याम दिकाय नाइनि मसिन ताकरी opposition ruling punama mathau tawdre masi praja gi mangjel livestock based integrated farming system ki matang da nomgoiba farm field degi torma kebi ke imphal isna sinduna andro da pangthokre taromasida central agricultural university amadi veterinary ki official kya so saru yaki lawmi singda yen amadi okna singba kaya yenthokiba tormadi da chief guest oikiba central agricultural university professor Dr. N Premjin wafung kya thamki अखोई मणिपुर दा अखोइना येंगसी मीगा नसाइगी एग्रीकल्चर की लमगा येंगना मतम दैगा नसाइगी 1:2.26 कुंबा मी अमदा थुमिबसी लम खजक्तमक ओरे अदुरदि अखोइगी लैरिबो लमसिदगी पुथोइबसी नसाइगी मसिना अखोइ चाबा कोनगद्रा अदगी चाबा कोनबदा नते अखोइनी येंगदोइदी मरमदि एग्रीकल्चर द लौ सिंगुबदा तोइबा नसाइगी फैमिली अमदि एग्रीकल्चर द डिपेंड तौगन एग्रीकल्चर ने अलाइक तो थबक तो सरकार की थबक तो ठिका तो नत्रगा दुकान फंबा चाउन कारबार तो खर खतने अदो अरगदि अखोइना मोइसी यंग तमदे हाइरिबा अखोइ लौ उबा नत्रगा मना मसिंग था दगी लाइव इनकम सिंसिना अखोइ अंगांग लारिक तमन नंगद्रा असैगी स्वराट कर्म अना एक असैगी फैमिली की मेंटेनेंस तो मुक्तबदगी मणिपुर दा नतना नोसर क्राइसिस लाई अंगांग सिंसिना मणिपुर की ओइना अरिबा कॉलेज अमसु ओइरिबा डीएम कॉलेज असि डीएम यूनिवर्सिटी थाकता पुखनबा अमदी तोंगान दाबि सिंह कया यावो मेमोरेंडम अमा एजुकेशन मिनिस्टर दा डीएम कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड टीचर्स एजुकेशन अपुनबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फिसिन क्रे कमिटी सिने हिरम सिंह मतांग दा पामुसुनबा अमदा डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की गर्ल्स कॉमन रूम दा पांगथोखिबा दा कमिटी की मरुबा तौपु म्यूसिंगसु सरुया की कमिटी सिने तालेबा मरुबा दाबि सिंदी कॉलेज कैंपस दा लम खोपसिलिबा सिंह ताकथोक्तुना चपचाबा कॉलेज मफम थंबा कैंपस से अकोयबदा wall khazin ba campus manung de lari ba lambi sing tin sem jinduna street light han ba college khakti goi ba water reservoir matam balone na college asi awar pa kya mens lu habisni committee member elangbam nirmala chanuna nimit kuni manung da makone talib davi sing si minister na tabak to onthok na hona bagi den hona gani habagi thaza ba pi drabadi akan ma khongjang changsing ni haiki nimit kuni matam sarkar phone ki jeri masda de 28 haw bagi manung da ningma khoi gi apa ma thuan bi da ba taraga di akoi akan ma khongjang kyam chang da lakani satra gi organization kyam samnaraga akoi akan pham da akan ma khongjang sanraga akoi gi apa ma si khongjang phona jage masda sarkar akoi awa ma ubiu satra gi awa ma ubiduna satra bu si biduna akoi ningma thon bi Mahing kaba kusu ngokthon ba
angang mirol matungda haksang phomsda dak lehwasing ko han bangamba mesin amang asidagi Caesar Hospital da Apollo Hospital ge cosmetic surgeon Dr. Lokesh Kumar na loans tawkre tharomasig mari lena na hospital asigi managing director Dr. M Palin na anabu mesin asigi matang da wafung kaya thamlakhi mahing kaba adagi pagi uring thungbadagi mai da tak lehba thang thagi bagi dak aduga pregnancy angang mirol ba tung da pukta ada 500 scar lehwa tonga tomba aduga mai si ka ahlo silak bagi faculties ma all is changes ma si nokthon be aba kulai ni School singda class 9 tamliba mahiroi sing mai mek lori bra haina thizin ba khongsat amang asidagi hauna milal na chatpa hokre khongsat asida mahiroi singda additional English lohol school kaya thengnar kre hari school authorities singda Manipuri subject lohona na milal gi mai kai digi khangali makhata na tapake school khudi makta yengsin ba khongsat asi chatkani masida additional English lohol lamba thengnar badi milal na ngakpi ba ngamloi hari Lamdama sida laiba loan me thawai yaubiriba mahiroi punamangna songatbiyo haibagi wakhalonda aikoina masi kayam lawbage masi lawdaba laibra haina akoi school kayada chattuna yengsinjabani yengsinjaruba matamda mitai masa singna additional subject ona lawduna lairamba aikoi thengnajagi masida mahiroi sing adugi magi gajan sing aduna school adugi principal na tagi headmaster sing aduda application pisandana tawbiriba sing asisu masi numit mangani gi manungda adugu wakhalon adu thadok pireraga lamdam asigi loan me chawkhatpane na khanbiraga Manipur subject asi aigi sa sing aduda wakhalon thambiraga masi lohan biu haibagi wakhaladu thamjai International Women's Day gi thorom Red Seal Division gi beng makhada none gi Rani Guiding Resource Center da lamdam gi lupya khusam narga pangtokre haina PIB Defense Wing gi cherol man hairi thoromasida none battalion gi commandant na chief guest oikulena toan lu singi masing yamloba khunja singso sargya ki Manipur University Lauba BA Honors, BSc Honors, BSc General, BCom Honors, BA General, BSc Biotechnology amasung Bachelor of Social Works ki mga soba semester examination listing ni taran fugi fall lauthokre hauzik sanabagi pawmu Ngasigi sanabi pauda football classic hotel na present orga hero foundation amadi tapaspan sinduna tabung kokta leba tapaspa gi football ground na chatharakpa ahanba Geno corporate football challenger nga sanake ba ahanba match ta world gym amadi kingfisher goal amom chana draw chatkre world vision gi goal adu bito singna chanki aduga kingfisher goal aduna maradona chankibani ani suba match oina group ida leriba blackberry na Mayonbu goal mapal sino da mighty pikre blackberry gi goal mapal adu kalana goal nipal aduga rosen na goal ama chandra mai pakibane Blackberry group igi winner oiduna quarter final changkre loina group asimakta amadi idea ga sanargani tournament asigi exhibition match oina ASL amadi All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union ga aniswa ground da sanagani hairi Manipur Cricket Association sinu kumalampa cricket ground chathariba MC under 14 cricket tournament sa sanaki ba aniswa semi final match da YWC langtabal na UCC Uripopuran yangkahumda mighty fikre match asida YWC gi W Rohit na wicket mari run ani lawduna man of the match Takre Amaromda Luang Popa Cricket Stadium the Chatari Bahan by MC Elite League listening trying to rom the Sanico Mesta YAC School na ECC Uripopu UCC Uripopuran Nifunipala Twikre Man of the Mest na YAC Kisan na Ran Yankai Mangamas wicket and Ilogna Takre Hayang Blue Hawk Kurai Masum Trau Cocktail and Sanargani Manipur Veteran Football Association Sinatra Marak Suba Salenska Veteran Football Tournament laglabi April tarani 20 mapal kangsi muda horgani sarug yagadaba Veteran Club Association amadi departments in association ge office ge akup marol khanglaba yagani haidi Thasigi tarani pal All Manipur Polo Association sinduna kumapal super state level polo tournament horgani sarug yaning ba clubs in March tang tarama formula renewal amasung transfer tawgadabani akup marol mapal kangsi muda leba AMPA ge office ge khangba yagani haidi Red Seal Division gi makhada Loktak Brigade sinduna thinungai da leba Kauta Football Ground ahanba Jotin Singh Memorial Football Tournament as semi final sanakre Military Civic Action Program khada chathaki ba tournament asigi semi final match ta Kauta Football Team na Moram Football Team bu might in the final changkre Manipur Horse Riding and Polo Association sindnom pal kajur chathariba tarani todak suba women's
Governors Cup Polo Tournament ng Sasanik ko Mesta Singkai Hunba Polo Club na Imphal Riding Club po Panjil Nepal anila Maji Fikre Singkai Hunba Polo Club ki Panjil Nepal adu TS Tamna na goal mari aduga Layon amadi Nilu Rajkumarin goal anini Chandramai Pakivani Amarom Governors Cup Invitation Polo Tournament ki Mesta na Manipur Police Sports Club C na Kurai Polo Club A bu Panjil Tarit mga Maji Fikre Manipur Police Sports Club C ki Panjil Tarit adu M Vivekananda na Panjil Mari TS Ranjit na Panjil Anigo Y Binoy na Panjil Amachan Bangamki Hauzik Arubada Maru Pau Amona Numit Humi Chatharkiba Assembly Budget Session Nasiloisin Kre Drug Konan Fakiba Colonel Ajay Chaudhary Yawn Mio Taret March 25 Judicial Remand Loktawagloina Police Nauna Mufajin Kre State Government Amadi Tuan Tom Loops Sinduna International Women's Day Gitorum Paksana Pangtokre Hauziko ni da ISTV News Matang Solution Jere Ming Tabi Punong Pomkana Kurum Jari